Kublai pi baro syakatup Khubor jengi ke MBCTv. Kimat ki bakongsan mentaka sengi kilong. Daki pliang ja tit baje kinong shed midday meal hajowai. Pensyai kita nak sorkar batul ba halor ka road safety. Yaro ukan rat ya ka FKJGP halor ka report umdi ha Shillong. Ban yo kamera foundational literacy ka school Presbyterian umrai. Tementai ne phai shki Khubor ke bakhamnya. Ka kunhun kinong shed jas ngi ki khna school batip kum ka all jantia midday meal workers union haka santarik Risaw kilalet tit baje bat pensawa daki pliang jathli hakmat ka office terekam district school education officer West Janta Hills ban penpau bakim don AA show ban bam hayeng hasem mentalah nriu benai baka sorkar kala set bainong eki kinoyalam ka union kenthop bio advisor ba KL Pariat President Jerry Anderson Suting bat kiwei kilayo ban pensngo ya kijing A jungki ha subdivision school education officer West Janta Hills. Nakaliang advisor KL Pariat habakran syakilat pathai Khubor ulayat hu ba ya kum kane kijing ya ki lapan long menta kasngi hakeleng ki district headquarter ka Jylla ban pen I ya kijing dukha mensem namar ba kimdon AA show ban bam. Lada ka sorkar kam sngap ya kane kijing dawa kijing ya ki kanangjur nang ni syakmat. Uba Jerry Anderson Suting ula ong ba ula bupor hadu ka khatlai tarik Risaw baka sorkar kan siu no yaki bainong jungki lada urlong kata ka jingdawa kaseng kan penlong da ka jing yaki hasor Shillong Tidak biasa biar kalam, dan ministerial sedang itu saya peliam saya siang yang ya semua orang alam lah. Jika boy lagi, jika iskasil style lagi, jika semayang lagi, itu yang Thai naga, sarkar dia ayu dia ada juga, itu saya peliam teman. Tuan yang ini dan tu yang ini lupa di peliam teman yang lama. Maka nampak. Terima kasih tak Pak Ibu yang karena ini saya kata. Yang ini mah ada sesuatu lama na mentangi la ikendo bat ka Madam's aim kebaik DSEO District School Education Officers jong ka Peit ya ka West Jantia teh ka jing keren jongi bat ka ni la pen sngau ya ka jing sngau sing ka jongi ya lor pakani bimyo ya ka noriam dan riu penai namar ba haki islam kala adab ya don ka jing ya kendo meeting bat commissioner secretary jong education atau ke porang bat Dr. BDR Tiwari pangiran option ban ya keren bat penban no gane ke sistem ban seu manu banai namar lada pila na government of Meghalaya kala ban ai kumne hadin san reu banai pen bat ya ke pisa balem la ban ai manu banai te kata ngila pen sngaw ka na lorang taro ngila ya tho ba ya kata ka deadline kebangi ah po khanlai tarik neu banai lada ka sorkar kam seu baro nreu banai ke basa kapisa no do banai April hado banai September ne ka liang ga jongi ki kuk ki badan ha Jylla Meghalaya baro ngin perlong daga jing ki ne ka jing ya jing ya keren daga kham tang te halor ki ne na ka liang jong ka DSEO kala keren ong kala ong yangi bahkan saya tho ya ka ne ka jing le ka jing lap ka jongi shaka state government hagajo ka poro ka karpat yang i bangin nang yaisya sakat to kanisngi wadam ya le ya kata ka kam ka jing khi bakam namar ba ikermen nagaliang ka jong ka baka sorkar kan le ro hagini gisngi panwan kani ka jing ya mi jongi shaki office jong DSEO ni nagaliang kikuk ki badan Jylla Meghalaya ni la Shillong ki pelong kani ka jo gurkam jing khi haban sai gi piliang haban sai gi siang tah po mairang ro ki ale hapo ka ha is jantia po cleariat kila isdang mantre ikani ga jujing ki balai ngila ikani namar ba ngimla sha shu mdon kham don eiro nagata ka daw ngi ong ngin pelong daga sai gi piliang sai gi siang ngin pen sngew sokar Jylla ngim don e shu sisien bangila sai gi piliang ka peni bangila dukha ga daga jinge khi ka long habaro ka Jylla Meghalaya bat kanang jor sosyo lada ka sorkar kam am sngap ya kane ka jingkarpat ka jong
Ibat ka sistem kebaong sistem mat kerukom seo ya ka norium syakikup kibadan Jylla Meghalaya ngilap ba pawat ka share na central government kadong kandai peu si peu na ka sarkar Jylla ta kumbalong manta ha ka nagaliang ka sarkar Jylla kala pengkew ya ka norium na ka state share na sispa nga si panai syaka khatway syaka siaja total ang khatway spa ka share ng yun ng government kandai spa tangi yung kata ka system galong ba ka sarkar Jylla ka don ka pisa nagataga si peu ndray balay ngimla man panbaya kani ay lupa shwa ng state government katay kandai peu persen na kandai peu nagsispa kato ka daytang kandai spa ka dor jong ka pisa kaday ka barit compare kani ka enhancement tanata ka daw lada ka sarkar Jylla kan si lupa shwa ikan in rio panai seswa lupa ke pisa ng state government kan sawan ka share ng union government kata ka de ka system iko man panbaj ndray kumbalong hadu menta kane ka sarkar kadang abaya kata ka share banwan ka union government kad ba ka share jong ka naga Jylla kikalam kren ayon kata kadang yung panbaj kane ka system si sen ba kane ka system kala ya kala dem kata ka system hawe de vet kani gasni ko magi haban yami ko de ko kinong set jasni hagalama jung ka all jantia middle workers union kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan ko de kalong ba adin ba ka sarkar kam siam la pensngap yengi lani kam siam la bo kam siam la khankor ingi ko kinong set jasni ba hadu ndriu tli ki banai ka klem siu ya kata ka bainong jungi ka bangi trade bat ka wai kalong ba sa ka wai ngi kwa ban bo akmat jung ka sarkar ngila kum ka sing jong kinong set jasni ilabok ka deadline bahaga khatlai trik jong une banai lada ka sarkar kam siu ya baro kini kin ndriu tli ki banai ki bangi ladap trade ngin pelong gaji nyaki ka ba he lani kin pelong gaji nyaki Shillong ka hakalama jong ka all Meghalaya PM portion ti sakawai pat ke banga kwa ban pa kani ko Khubor sya du sya skor jong u chief minister bat sedu u prime minister jongi banaling jongi kinong set jas ngi kwa bat ngi kerpat yapi ba pin snga ban enhance reni ban pengkiu no ya ka honorarium jongi kinong set jas ngi naliang jong ka union share titang kini ki light li ki bentang ibo akmat jong pi ba pin snga ban pelai no ya kin ru tli ki banai bangil dep tray bat kumjo ba lada phimla ban pelai kini ka bah ka khalai trik ngikum kinong set nyimban si ban mi madan lene ban wan ya kendo ulang ban ya pelong ka jing yaki ka bakam he bat kumjuro naliang jongi kum kinong set jas ngi ha po jong kalama jong ka kumu vice president jong ka all Meghalaya nga request ya chief minister bat kumjo ya prime minister bakin snga ban enhance no ya ka share jongi naliang yong ka central share bleshbon Hapadeng ulap ba bajur ka kunhun kinong nya thuk balatip kumka the Ultimate Legend Bikers Association tulba mau kerwat unit rangkat ke office superintendent of police mau kerwat district transport officer bar ketenat jeng executive engineer PWD hakasan terik Risaw kila penlong ya kajing pensyai pat ba hayau mau kerwat naga benta ke road and safety hakaba uba LW Nongplu additional superintendent of police mau kerwat ulalong kumukongsan kajing thmu jong kanika kunhon ban penlong ya kanika road and safety kadai namar kajing ja kha ki accident ki ba labam bon ngut ki ban sem breu hakini kisnam kumta ban lait na kijing ja bas ngausi kinong nya kali ki de ban long ki ba adkar habanya ki kali ki baj na ki scooty bat wat ki bicycle labatai ru ya kinong nya kali kumno ban pendan kam ya ka surok bat ban pet baha ya kijing betha bala tho haki signboard ha surok kila kenturu ekipal ba ki bayat kejar harud surok bakin yad ni kilenti ki basngan balabo kerpang banum tur syaka surok lahi kairu banum kerni ban pendan kam ki mobile phone habayat lenti ha surok namar kala ban wanra ya kajing mensau ban jingyap hakapor pampoi perkhat ki palba kila sengap dengong ya kini kajing pensyai ban jinghikai hakani kasngi bat inong pendan kam daga surok daga kejar kabalong ki pedestrian abang ini ngayeng banyai ni don la ka jong ka jing kit na mangiya kumentam lang na ka surok kumta abang ini ngayeng ban lek jauh na jahat ne lek ka kinu jaka ka paning kong tulang pangiru ni dai ban lang ya ka lentian ka jong ini niat yang no namar ba
Kami katiarap yogi ladangi plan banyak nang no. Kami harap yogi bapin kiar na galentia ci babun kali. Kada pikiar na galentia babun kali datani gumbas teng lani sampo upotem kala yadai. Kadang iya yang kita kabung don kali kamut nila along siap lupa. Ya kabani ya pat lagi jaga di babun kali lada di dong. Kita di footpath lagi di sidewalk. Pendam kam yaki. Wat ia kani ia kasurok bat kali ngobha. Ngayo i bonsil kamtam magini di jaka demi nomor disurok di danglong di baret. Kabani ya si grup andala tang bani i kali lani wan koi kali i klat no arliang jang kasurok. Bat kadiang bat kamon. Kajing le jami kumto kapunlong yang driver bat ya kasurok bakan rit bat driver baun artatin yano bantiar ngauha kat bala inang penangkam me kasurok dar sejat kiar siliang site ka balong persya ya kat kali kabawan persya yati lada kali kawan nak kemat jong di kiar kalian kamon jele ban yang mar persya bat kali gabawan namar dakiya nyaliang kadiang lada tijan sakamat naliang kadiang kali bawan kawan nadin jong di tim numyo i kakali jele ban yang nakal yang kamon jong kasurok tumgi pajmaru midon ini kebaya ada kejat pihak penbut yang dirul bidang, bukan ulungnya kali bahaput rulan. Lesi hang ni ngimdom, handrai haki jaka gibakam hai di dom kita di zebra crossing, di stop line, ladang imut pan cross ya kasurok, ngidei man penongkam ya gitu bijaka pan siap cross lumar nawe. Zebra crossing di dom di stop line. Hakum itu dijaga driver ni simbet ba ulatif ba beliau unsa cross na katuga deka kam long husiar jale pan pong dati jan kiba sairong barlada don lay di bolong reflective kiba pen kaba Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ulapan pau ke jing sngongu ya ke Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP bakala shim ya ka rai ban pates ya ki umbam umdi keleng ki top ke badon hakanong ba Shillong. Kumban syupan kan mau baka seng FKJGP haka jingya lam jong presiden ba don di kongsit haka lai tarik Risaw. Kalalet IT ya ki report ha Menteri Rangba ban Peit berbishar biang ya ka jing bam shngan ki pal ba nong shong shnong ka sor Shillong bandi ya ki bala penlang ha ki saw po hendriu teli ki top bat na ki ne la shamba saw po saw teli ki long ki bajak lia bat ki bam long ban bang bandi ha ying hasem habakran shakilat pathai Khubor ha ka saw tarik Risaw arhajar arpulai Menteri Rangba ulaya thu ba ki don palat 6000 teli ki top ki ba penya di ki shnong ka municipal PHE bat ki wei Ulay thuru bana kaliang jo ka PHE nakapor ka jupa test yaki umbam umdi kaba sam shaki pal ba nong shong shnong nakaliang jo Konrad ula ongru ba unsa pha ka PHE bakan penlong ka jing tokit halor ka report na saupo ndriu tili ki top ba kamlong shngan bandi water test that they had conducted, and I told them that we appreciate the kind of initiatives being taken, and these are very good initiatives being taken. But I would like to put 2-3 points forward. Number one is that we have more than 1,000 tanks that are there, that are run by locality, by municipal, by PHE, by different distribution agencies. Number one. Number two, that PHE department conducts tests regularly and their reports have come out normal. So therefore, we are continuously doing and we will continue to do in the future also. But having said that, and third point is that the water comes out from a source, and then through the source, it is then distributed through many networks of municipal, of PHE, of local, private lines, through different lines, into different tanks, again owned by locals, sometimes privately, sometimes
PHE, sometimes municipal. And hence, when the water flows through these systems, some which can be very old also, there could be things that happened, so which we need to examine. But having said all of these things, we take the report seriously. I have asked the department to immediately conduct an inquiry into the entire process, and especially the 46 tanks that they have mentioned, and also to ensure that we go into all the other areas that are there. It's a large network, large system, and therefore we need to ensure that we take all the aspects into consideration. But as I said, nonetheless, we are not taking anything lightly. We will examine all the factors. Kum shi banta ban phai khmat ban wad kilat klenti kumnu ban pen bhai ka pule puthi bat ban wanra ek jing hikai gi ba kham janai quality education ka umroi presbyterian higher secondary school kalashna ya ka kamra class ka ba kham kerpang ban yarap ek khana class nursery hadu class 3 balatip kum ka foundational literacy and numeracy hakani ka kamra school ba kerpang la ai ki jing hikai pule bat ban pendan kam dala ki jong ki kti ki khanaret la play akani ka kamera haka sngi santar go Risaw da ka kong Mary Lenra State Pedagogy Coordinator SSA SEMAM haka jingdan lang ka kong PL Nonglat DSEO Riboy District ba TP Timong Principal A Gogoy Project Coordinator Bharti Foundation ba Vincent Nyanglang District Mission Coordinator SSA and SD SEO Riboy District ba S Kharshandi Assistant Professor kinong hikai bat ki khana school. Importance of love, the importance of obedience, the importance of respect, the importance of forming a habit, and also the importance to be in the society or in the world. The present generation that we live today, remember it is very complex, very complex. The people forget to love themselves. They forget to love their own body. They forget to love their parents. They forget to love everyone, and they love death instead. Why I am saying that? Because you have seen in the social media, my dear students, listen. You have seen in the newspaper the students of class 11 and class 8. They don't understand the meaning of love. They misuse it, and they love to die instead to live. So with a better foundation, I hope the students will understand how to love themselves, how to love study, how to love their future, and to remember that we have only one life, and this one life, if we make use of it in the right way, we will never ever regret it. But if we do not use in a proper way, we will regret it. Not only in this world, but the next world to come, maybe in heaven or hell. We can also see. No, actually, the effort that sir is giving, there is something different actually, no? You cannot implement everything from outside. I cannot implement everything from outside. Without the support. I would say everyone is praising Bharti Foundation. But the thing is like, no, this thing has happened because of sir. I won't take a single person of it. We should give yeah. first credit. Yes. As a leader of the school. And by the way, this is for sale, okay? This is demo.
There is one here. It's very long. I don't know. They keep like this. To reduce the malaria parasite. Yes. So this just for the eggs. Kinoyalam juga seng kinong thokot ktien Khasi Author Society KAS kilawan phai na nong ba New Delhi hagajan me juga san tarik Risaw. Hakajinga kendu berkilar pathai Khubor ha office trekam kabadon ha State Central Library. President Professor DRL Nonglat ulayat hu ba kajing penlong ya ka seminar hakate ka nong ba. Kalalong ba job hakababun kiriu khmat kilawan ban sngap ya kijing kran hakane ka seminar. Profesor Nonglat uloong ru ba kajing dawa nang ni syakmat kanang jur kenang ba ka sorkar India kan le no kloy ban penrung ya ka ktien Khasi haka kernit ka ba prajong ka riti sensyar kari India. Uloong ba ka KAS kalabu South Li kijing dawa na ka Ministry of Home Affairs ban penrung ya ka ktien Khasi haka kernit ka ba pra kalapan kan mau ya ka jing ya kran bar menteri ki kampo yeng ha Shillong ban wanra ya ka jing ya kran halor ka ktien Khasi hayeng dorbar Lok Sabha ban Rajya Sabha ban penmi ya ka top lani ka documentation ya ka jing roy ban ka jing yar jong ka ktien Khasi. Profesor Nonglat ulapan pau ya ka jing sngongu ya baro ki no ya lampat ba ki riu khmat ki seng bhalang ki riu shimet bat ki kenhun ki balaya rap ban penrung ya ka seminar pen pau perthai ya ka ktien Khasi hanong ba New Delhi ka bajab. Bat ka bakado basau kalong ban ap ya ka jubab jong ka sorkar hapo kapor ka bangila dawa ngimla banbu ya kapor hendrei hapo kapor bangila dawa ka bamati shwa jong ka dorbar parliament ka ban sesong bat ladang ngimyo ka jubab ngin sa penlong da kiwai pat kilat jingekhi kilat jingdawa joni ta ti yakini kirai ringkat bat kijing penken mau yaki babun ki jingyat nanti jongga lagi jingdawa ringkat bat ki jingat ho sithi apnang ka home ministry ki jingya kendo da ka bangilet da ka kanhon sa Delhi bat kumjuru ane Shillong ni lara ya ki dorkas ki batmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ni lasu lang agar dorkas mi bandaj ai sya ka office jong o minister kampo ye mangabatu general secretary Dr. Ati Kharsi nangta sya ka office jong o prime minister bat kumjuru sya ka office jong ka president jongkari but menen ngila la banle ya kata but ka receive copy ka bangi layo kini kidai ki bala received de ki to gilai talli ki office kata jong o union home minister prime minister but president jong kari ta tie giwai pat ki Tenat sorkar ki ba ni lapha ya ki kopi na kam tare jing tep jong ki kalong shaka Ministry of Tribal Affairs shaka Ministry of Culture but ka Ministry of Minority ta tikata gadai ka kam ka bangi la pendap hado nen kasngi ni klampat ai ka jingkran api gino tho bor hadin jong ka jing pendap ya ketu jingalang nomor ni kwa ban ap shwa hado bangin dayo ban let ai ikot kisla ki beran kam tingiran dap menen janmiet ikini bara ta ti menta kebasa kedai ke jingbuntian kebasa kelong ka jingbuntian ka Khasi Author Society kan buntian o kaweng ngaklet bangi layo ro ya ke jing kendo RCN bat uwe MP baruta urai Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagiliang sarkar bat kajinga kendo jongi haka step jong kasngi nengkong
kalong ka jing kren ka ba la jrong ba rengim patla ya ka ban ai shu ye ki kot kisla namar ya ka di ngim simla ban penyo kopi nado bangi pelat ya ka sajan tingirang shon biang hakasni baar he to kambat hakasni baar nginang shon biang bat ngirang lit ai biang ya ka ni ka documentation haka sngi ka baar menmet nyo beje shau rakesh sinha ringkat bat ka jing ai copy ye ki dorkas ki bangila pha shau home minister shau prime minister bat shau president shaka president jokari ti yamata ngim simla ya ka bani kendo bat ki wai pat ki he sarkar like no tang bat uni wai mp uba hake jing tip jongi udan ba ke jiajan bat prime minister kumjuro bat union minister naga takadaw ngi sa jet knang banyo bat ngi yo banishom bat arsen to ti ke jing kula na kedim jongu kalong bet banikren batu union home minister umpatla ban ai kawai pat ke jing kula palat ya kata Reu ongan sesim kia banyak keren yang kena rekam bat union home minister ke mat ke bakongsan bang ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasin syong darbar parliament ke ban Shillong ti menta ke jing budien kan long yakini ikut kisla da ka bangin wat iki jing tep kan bala da ka bangilet siki ministry ngladan ro ka tim ke baklan ke jongi hang tia dali itu ki badan dali ken bodien hangno ka dan ne am ka jing persang ban sim ye ki sinjam ban pre ya kabel hadin ba nilayo ban submit ye ki niki ban ai ye ki niki dot khas ki jongi ti ka jing bodien kan long sekitu lai khamtam ki bangila ai ye ka dot khas office jong home minister office jong prime minister bat ka office jong president Kaseng Kongres ha Meghalaya kelas sedang ban penkre na kebenta ke election MP Lok Sabha na Shillong Batura banyak kun persya e kaseng Sensar National People's Party NPP. Karkum kajinget ho ujong ka Debora si Marak MLA Barim na William Nagar kabalabat teng ya kasyuki sembut Menteri Rangba. Kalau ong ba kaseng Kongres kadang tuat jingmut banyak trelang bat ki wei pat kiseng san perthai na kebenta ban penjob ya ki kertong MP na Shillong Batura. Kalau ong ru kajingale menta kalong bet hapdeng kaliang senrop Kongres persya ya ke NPP. Kani kanong yalam kalau ong ru tang kaseng Kongres kabadon kitnau banyak kun persya ya ke NPP ha Meghalaya bad ya ke BJP ha Lempung kari India. Kalau khot bat we ki we pat ki seng san hima Jylla ban te song bat ka Kongres ban ya kun ya ka syuki MP na Tura bat Shillong. Ya menta kumni ka Debora kalau ong ba kinong yalam ha ki distrik kidang wat jingmut na ki dekhot bat kinong yalam joka Kongres ki badon ha ki shnong ki thau ha keleng kani ka Jylla. Kalakan tat mardor ban lit khot biang yu Dr. Mukul Sangma ba unwan pai shaka sem joka Kongres. Kalapan pau ke jingkermen baka seng Kongres kan wan pai shaka bor hadin ke election MP ar hajar ar pusau. They asked me definitely, some media friends they asked me, what about Dr. Mukul and his team? Are they willing to come back? I said yes, the door of the Congress is always open and we are ready to work together. Then they asked me, are you going to mediate or negotiate along with them? I said, who am I to do that? Unless and until I come on, they entrust me, given the responsibility, I don't mind doing that. Because when they went from Congress, they never discussed with the Congress before going. Now also, actually Congress we have nothing to do. If they are willing to come back and work together, it is up to the High Command. With the discussion with High Command, definitely we can do something. That is true, whatever you are asking. Because if you look at even all India level, we are working together
under the umbrella of India. Now, nothing wrong. Even in Meghalaya, we can work together. And Congress always welcome, and our door is open for all of them. Whoever wants to come and join Congress, they are welcome. We can definitely work together. Nothing like working together, because you all know, because of that, only because of division, many things gone wrong. If we work together in future, definitely we can revive the party. It will bounce back. Ki khana school barem juga St. Michael's High Secondary School umsning haka santarik Risaw. Kila penlong daka program bakerpang ban hikai ya ki khana pule jong katika school lengba ka career guidance ya ka bala penlong ha auditorium hall jong kanika school. Kajing thumu juga teka program kalong ban ai jing hikai berbetin lenti ya ki samla pule shano bakin jam hadin ba kila pendap ya ka kelas 10 bar ka kelas 11. Bon sien la shamba hadin baki samla kila pendap ya kini ki kerdan pule ki ngat bat ki ngop ha ki jingdo jingkermen namar kim tip lat shano ban pai bat mano ban ai jing tip lam ya ki. Na kani ka daw don ki khana ki ba kendrop ya ki jing pule ki bam ya ha bat ka sap ka phang baki don. Don ru ki ba sange no tang shi teng por bakila penserwa ya ki pisa tengka jong ki kemi ki kpa. Hakani ka sngi ki khana school barim la ni ki pass pupil kila shimru ya ki khusnam bala ainam Father Felix Bolani Academic Award shaki samla pule ki ba pass baha ha ka examen SSLC but HSSLC kum ka jing ai man siem ya ki. Hakate ka program la wan ban ai jing hikai da u Dr. Airpeacewell Rani Assistant Professor ka Sinod College but u Shembor lang renja Secretary KJWA Research Cell kum ki resource person. Kanika program kala ajing mentoy ya ki spangut ki khana pule ki balawan ban shembenta. Hakanika program la pensngan lang deka Reverend Sister Adeline Soklat, Principal St. Michael's School, Father Pius Chadap, Parish Priest, Ba Nikki Karthangmau, President Past Pupils Association, kinong hikai, bat ki samla pule barim. Artli ki seng bhalang na South Garo Hills kilapan Right to Information RTI na ki artli ki CNR di blok Bagmara bat Rongkara halor ka jing pentrei ki kampenroi bala bay pisar ka sarkar India. Kini ki seng kilapan jing tip ya ka jing pentrei kam ya ka Chief Minister Special Development Funds Special Rural Works Program MGN REGA bat ki weki pisa penroi na ka sarkar India. Kila don ki jing keno ba ya kini ki kampenroi kini ki artli ki blok kim shim la pentrai satya. Bun ki school hakinong kendong kilalong ki bajet rathai. Kidon ki bala maramot henrei ki jingtrei kilong madai mata. Kila kerpa de ki bor bahalor ban penlong ka jing jurip ya ki jingtrei jo kini ki artli ki blok ban shem ya ka jing shisha. Lo katarang pa nga witness kang ba? Ang angin ang pa salam bun siya.
kasar angni ma parang jerangan bakmara aro rongara blok ni nga o songdoi ke parang angni ma parang jekon anga ake kai ma siachum aro lekarang ko mana hachum ini gidunga bang ija tharai paskiya je skim rangan SRWP aro CMSDF mongachum jekon achum MLA scheme ba chief minister scheme ni magana yerangni bidunga chunga banga kamrang unat ke bako chunga songgemak chun weni niya ha betam ber chunga wen sok jaha uni bidunga chunga banga skulangna chamet ke barang ba donga construction na aro ba renovate kana chamet ke barang ba donga matam nang pade bisong ka matam nang pare kaja aro jiran kaja ya lekharang ba chungi ake kai week ba aro mashi ba lekharang ba chunga ya social media faragati na so antang ni sungrang Unong yalam kaseng Voice of the People Party VPP ba Arden Miller basayumat rengkat UMLA kamaulai ba Bright Starwell Marbanyang bat kinong kitkam kaseng kilahir shanong Klau East and West Khasi Hills ban pensyai hagajing lang pat ba balalong hayaw nong Klau halor kinong rim bat kimat trekam jo kaseng hagaju kapor kilaya wer ki pat ba shenrang bat kantei kisamla samhoy na kanikathan ban rung dekhot haga party jongki Habakran hakani kajing yalang palba uba ardan ulapan pau ya kajing benyau ban yui batang kendiat na kibriu kani kathan kilawan ban sngap ya kajing kren jikin nong yalam kaseng VPP halor kani kajing long memmem ki palba uba ardan ulak ang da kasur bajam basaki wei kijaka tang shio sngo ya kajing sawa jang kasur VPP ya ki pau hajar ki palba shenrang bat kanthei ki tur shalempung bat sngap ya kajing batai bat jing pensyai tang karta kipat ba kibu shibun ki jingkili habaya day berkasan syar khadar karoi kapa berkasuk kesan ulapan pau ke jinglong ngan hanong Klau kipat ba kilong memmem ke jinglong bat kim peni ba ki khi men se ban yo sngo ya ki sur phala ju ki nong yalam kani kaseng shu ha ke jingkran ulak tik ya ka men sim sngo sarong ju kipat ba da ka baong lada ka kam klan ka jing its bai ber ka jing it shimet kam don jing mut ai ban sngo sarong ya ka nam utirot sing Ula banjur da kabaong, kamdan jingmut ban sarong yaki nong yalam ki bakraw, haka jingyeng renyot rang ba jong kahiman nong klaw ki balaya le persya yaki bor ki pareng. Galang tuli, unang sor unang kendong, ubaduk ubaduspa, nginyang lang kaway, banetaya ka jat penriu, ban sanyuri kalaway ka masyan, yaki nongdien ki mandien, balaning lanaman pay syuplay, kamdan beru-beru wajnya kelaban yang akmat jami. Edmar ketara aku kipat ba. Mak yang ala daga jingkran ke jengah kali ke singah pok nong Klau kala kamkor namar boleh kun hajar juga himan nong Klau teng ngasing rem habang awan jingli jeka bani ya ke jingpam senyau lani ke jingpam sngokya jadi pat bak bang tinyawan bani lum bagi keren nam tak yap kayam jonga jat dulu lana shoy ki pada ki mensim balai haning ila nyema ban pinki ya ke mensim ini denang ni bagi peni ya ke jingsha ya ke ham denang ni bagi ban peni ya ke tak mensim ini o snau sarong lesila pite over plan uba arden ude khun hajar jogi imam nong Klau ude naga kpo long menteri naga kpo like kenso kabadan hak ban yahun ya ke kam menteri plan ude khun hajar jingi o nang ni sikmak ngatrai pesi tu khana sarong over plan uba arden ude khun hajar jogi imam nong Klau kamentoi mapin sarong uba arden ude khun hajar jogi imam nong Klau laga mensim ai idri kamdan hapreng jongpi ki khon ke hajar jogi imam nong Klau hari ini kismi lada kala kamkran ke jing ispai lada kala kamkran ke jing perkat mentoi shimat kandan jimat mapin sarong yuk tirat sing kandan jimat pan sarong yang kita nalam di Klau yang ke jing rama juga imam nong Klau menek persyak iki bor jong disipai paring pilih mapi ubanong kanong muna demanga ubanong kanong muna ban penpau bangangi di kon di hajar juga imam nong Klau kadang hial ka tugas senam ka jong tirosing kadang hial ka senam di ri roma ki bajeng banyata nang tagari bakai chat nebe o ki pai ba ri jonga nilai keleng ban kersiu dia ya ka chat nebe ko mangalong yupi ngin pendak ya kata ka jingkot kamala kot ini bangin pertah preng jat benriu banaham ya jat benriu bangidan kaman itli bangidan kaman langdoi bangidan kaman pai suble bangidan kaman ilo kon perkat shimet kaji one more ubiyok mentoi mentah shimet
unem unlai lalagari kangam hagawai kesni dan mar kata kalau kajing kwa kajing kalong bangun ra yang kajing kentiu hapne ke jat kemri barokoi bangun ra yang kajing sian hapne ke jat kemri barokoi ban pintigna bangadan kata kajing kiurinti aga yo kepat mendai tangwe arwat uban long briu agawai kesnong mendai barok mengikipat ba ngini kiulang aga yo kepat ngini pit ngini piang lang aga kamai ke kaji bakum ta ter o kalong gei ke Hadirin ka jingkran jeng ubah Ardan Embasayomat Presiden kaseng VPP baru ubah Bright Starware Malbanyang MLA Maulai haka jingalang bala penlong hayo umtlong naki spangut ki brio ki larung dekot haka seng VPP Hasan Tarik Risaw. Kini kinoy alam juga VPP ki la pensyai padba ya kinong rim ki mat rekam bar gijing tumu juga seng banwanra ya ka sensyar khadar ka bakhuit basuba haka ni ka Jylla haki sinam banwan. Kila kerpat ru ekipat ba bandrung dekot kenang ba yakini kijing temu enla ban pentrekam nak benta karoi kapa bar kijing mento ekipat ba. Ni hangi. Telada suatu badan kam unong keren te wa unong keren ke. Wa ka parti ke badan ni kanong rim. Kata ka wangi ko ban pendenau. Menta ka sarkar ka suatu begini ki MLA jong PPP ki keren ki ra ki mat ki persyawat ban khanglat ini bangin keren apa assembly. Ndangi nyong ini ki baik. Ada kang ini assembly kasurok kan dega jaga bangin ki. Bangi te bo pai ba un kersyan mangi mi ki nagam ta jongi ngeki nam ta ka pit ka piang jogi pat ba lagalong nong rap lagalong nong ri jingri lagalong ki noi ka school lagalong ki samla pule lagalong ki batrai kam la jong ngeki nam ta jongki. Menta baro la sak talut. Kajing hiar kayo kahat kajing hiar kayo kakot. Hari ni kisi kalong kabal isyar kai. Ngalalek kalong dia nong gendong. Si post ngam mensua bak mentang i ya kajing hiar jong ki nong gendong. Balai ka hiar namar kam don ka kamai ka kaji. Kadon kajing kerduk kam kajing kerduk jam. Kam ni tang kajing kerduk kam sarkar. Wati kam kontrak lu kerduk namar balai letri kontrak hidu MLA minister bat katu kan ngot kibri jongki. Kinoy kay kibyo ay tulap ka pabayang. Kinong try home guard papri. Tangga syuti man simru kibyo. Katulap kiyo si senre upanay. Thaukan thau jam. Nanday ki khon sama amla. Kasurat ka bagi try. Ki try lagi baying jo ki MLA. Pigay wajah tu kasurat lami kot Khubor ni sni. Tar na gati rang la ay kasurat. Kaya ini. Lana mangi ki pajpa. Ngem perkhat thmai nang ne shakhamat nanong epi kamantoy bangin ut kamantoy bangin yam dena markata la sengya ka voice of the people party bangin yeng nagam ta kumnu ban kentiu ya gani kari ka e ja ka ji ban pintigna bagi long din mandin kin yo ya ka lawai ka basyan ban pintigna bagum ba chat brio ngin kiu ha ka yo ka kot bangin yo lang bangin kiu rinti lang kum ka chat mendriu ngingin yen persya ya katu karukom kaba penerus pa tengwe arwot ubriwem ngidon hak kum ginong song banyo ya ka bit ka biang ya ka kamai ka kaji ka babiang bat ngila sendong rem megari ka parti jingi halo kata ka sensyar ka kharar ka bakhut ka bangin le ka tma persya ya ka bangsa bangin unra ya kata shisha ka jing sensyar kaba bit ka babiang kaban penmentoy ikipat ba nong song ngip kwa bagi patba jongi kenle yeng lain hayeng MLA ban pan baikot ngip kwa bagi patba jongi kenle yeng lain hayeng MLA ban pan bai dawai ngip kwa bagi ban pen klan di jaga puli dai ban di skol sarkar di babha cheki shnong gi thau geji siu betulap ka babiang gi nai kai kanang malaban kring ye ki nai kai beren ka sap hikai ka bau play ai ki rami gi khon jinge gi lek gi ta gi skol ki nyo e gi kai ka babet bu igi jaga sumar ki pabiang penbiang tawai ki PhD ki CSC penbiang ki doktor ki nurse ki test ki machine narong sharong mdan kam banlek Shillong tanga Shillong yung ya daga kejatru nilalait kabai kali banginyo ya ka kot ka kaya ka pabiang balai mla banlek kum talo daga don ka sensyap ka kharar ka bukhul ndre mentaban penbiang dawai hospital rumah ban penbiang ki machine ki test rumah chubu ka hospital kongreng ki school sarkar ki pembiang
Kiai api mentala dapang sana jas foja ladap. Kabai dawai minta digilak. Dapang roham syemram, dapu skul roham syemram. Syuim stang dagaram. Kipin kiram migi meduk, kipin kiram migi noikai, kipin kiram migi batrai volunteer, home guard volunteer, kipin kiram lot dia bro. Dan mar kita kerau ko kipat ba, ngiseng yang mereka parti. Asyukur bani tu ibi, bahagia cingong beriu. Pada itu ki Khubor lepoi juga bakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.